Yes kabisa, mwiriwe gute bafana bacu, tubaye ikaze nanone nk'ibisanzwe. Iyi ni Desk TV Digital or Development of Entertainment and Sports Company. Nk'ibisanzwe rero tubagezaho amakuru menshi ya sports, imyidagaduro ndetse n'izindi nkuru zagenda zibaka mu buzima, ariko twibanda ku myidagaduro na sport. Rero nk'ibisanzwe ni nyawe Brooklyn Hub the Madison basuhuza. Uyu munsi nkaba nanone ngiye kwakira wa mugabo usanzwe abana natwe ku bijyanye na sport. Uyu munsi ni sport cyane cyane turibanda kuri Premier League, aho tugiye kuganira kuri match zikurikira kuri muri weekend hari match nyinshi cyane. Rero nk'ibisanzwe mba ndi kumwe na wa mugabo araza yivuga ku giti kibe, ntabwo ndi bumuvugeho. Karibu sana boss, kabisa karibu. Madison Nyawe. Yego Nk'ibisanzwe rero ni Madison Nyawe Arve ndetse na Olivier de Pondit, akaba ari umusesenguzi cyane cyane ku bijyanye n'amakipe yo ku mugabane w'Uburayi. Ubwo rero twatangiye ikiganiro kidatinze. Nyawe Madison. Yes, reka dutangire rero. Nk'ibisanzwe ni Olivier de Pondit kuri analize ziba ziri ni deep. Umunsi wo ndababwiye ngo tubafitiye Premier League special ndetse na Man United. Tuze kwivugaho Man United, ibibazo byinshi nk'ibya nyina wabizuru cyangwa se mushiki wa Gapesu. Turaza kubiganiraho turebe ikibazo ko kiri nuko giteye. Rero tudatinze, reka turebe match zihari ku munsi ukurikiye wa Premier League. Tubasomere uko zizakina match turativuga twizeye. Arsenal na Everton bizakina ejo saa 11, Liverpool na Fulham saa 11, Newcastle United na Leicester City saa 11, Wolverhampton na Ipswich Town saa 11. Hanyuma ikipe ya Nottingham Forest izakina na Aston Villa. Hanyuma ku cyumweru nabwo match zizakomeza, aho dusanga ikipe yitwa Brighton and Hove Albion izakina Crystal Palace. Hanyuma ikipe yitwa Manchester City yakire Man United ku isaha y'isa 12:30. Chelsea yakire Brentford ku isaha y'isa 3. Hanyuma Southampton yakire Tottenham. Hanyuma iyi journée izarangira ku wa mbere, aho ikipe yitwa FC Bournemouth izakira ikipe ya West Ham United ku isaha y'isa 4 z'ijoro. Ubwo rero tudatinze, reka dutangire tubanyuremo news info ku makipe, ntabwo turi butinde. Arsenal na Everton nyabone etereke uhere kuri match Arsenal na Everton ubona bizagenda bite? Arsenal tubibutse ko defense yabo yose backline Gabriel Magalhaes arashidikanywaho, Ricardo Claver nawe naho hari, ndetse na Tomiyasu murabizi ko asanzwe amenyerewe ku mvune cyane, na Ben White wabazi. Ubwo rero kuri iyo match y'ejo, nyuma ko Arsenal ikoze match zo mu gitsinda Monaco, n'ejo nagura umwanya wo gukora ikosa kuri Mikel Arteta wo kubatatsinda Everton rwose akina neza ibitego byinshi. Bibutsa ko Arsenal iri ku mwanya wa gatatu n'amanota 29, hanyuma Everton yo ikaba iri ku mwanya wa 15. Twakomeje kuri match ya Lyon zaba saa 11, aho ikipe ya Liverpool zakira Fulham. Ni shock ya iri Fulham niyo yatesheje amanota 3 Arsenal kuri juru ishize. Liverpool nibyo koko ni ikipe imeze neza mu Bwongereza ndetse no ku mugabane w'Uburayi, nyuma yaho ikoze urugendo ikajya gutsindira Girona muri Espagne. Liverpool muri weekend tubutse ko itakinye kubera yuko match ya Everton yabaye postpone. Urukuvuga ngo Fulham iheruka gukina ku cyumweru inganya na Arsenal igitego 1-1. Rero bishatse kuvuga ko iyi ni match ikomeye cyane utapfa gutekereza cyo cyangwa ngo usukire. Ntabwo apfa predicting uko byumva, uretse Liverpool kuba izabiri mu rugo, ariko Fulham niyo kipe ikomeye cyane muri ano makipe twakwita nk'amakipe ari muri middle table. Urabona kuvuga ngo iyi match ukuntu ugenda kuyibona, uri kubona Liverpool yatsinze Fulham igitego 2-1. Urumva harimo ishusho nyinshi, harimo ama over na yes ndetse na win ya Liverpool, ukabikora ko kubyumva. Cyane kabisa. Liverpool ni ya mbere na 35, hanyuma Fulham ikaba ku mwanya wa 10 n'amanota yayo rwose 23. Twagiye kuri match ikurikiyeho Newcastle na Leicester City. Iyo ni match Newcastle na Leicester City, ni match Newcastle yagatsinze, ariko kuri ko Newcastle iri kudutungura cyane muri no minsi. Nyuma yo kumwana na Liverpool 3-3 igatsindwa na Brentford 2-2. Iyi match dubitse ko no Divanis uri mushyashya wa Leicester City nawe amaze
kugira unbeaten ku mikino ibiri amaze gutoza Leicester City, ari umwe yatsinze West Ham 3-1 n'undi yangaje na Brighton 2-2. ubwo rero bishatse kuba ko ino match amahirwe benshi ni ukunganya cyangwa se Newcastle igatsinda. ubwo ni ukuvuga ngo agura Plastic ya Newcastle cyangwa se akagura Yesi cyangwa se Plastic cyangwa se na Newcastle yafite amafaranga dore ko Newcastle bari wabo kabisa. Newcastle ni ya 12 hanyuma Leicester City ni ya 16 n'amanota 18 mu gihe Newcastle ifite 20. hanyuma indi match ni ya Ipswich Town izajya gusura hano bakifu, izajya gusura Wolves. ni match y'ibitego izajya gusura Wolves. iyi nyawe match ni match ngiye n'ubwo mu rwego rwo kukwitoza iyi match nati twavuga kabisa. hanyuma Nottingham Forest saa moya n'igice izakira Aston Villa kuri Villa Park. Nottingham Forest rero iri ku mwanya wayo mwiza cyane, ntabwo iri kure kuko inyuma ya City gatoya, ni ya gatanu ndumva. Nottingham Forest ni ya gatanu, hanyuma Aston Villa ni ya gatandatu, 25-25. ni match rero ikintu nayivugaho, Nottingham Forest iruka gutsinda Manchester United kuwa gatandatu saa moya n'igice ibitego 3-2. ni ukuvuga ngo Aston Villa yatsinze Ipswich igitego kimwe ku busa, ariko yiteguraga Champions League. izaba iri kuri kwa Nottingham Forest. ni ukuvuga ngo Nuno Espirito Santo na Unai Emery ni umutoza. Nuno Espirito Santo watangiye ameze neza, Unai Emery nawe atangira ameze nabi, yaratsinzwe cyane. iyi match rero nta kintu twabivugaho, ariko waguramo Yes, ariko amahirwe menshi ngira ngo nari dore ya kimwe Aston Villa. Twakomeje hanyuma twagiye kuri Brighton and Hove Albion ku cyumweru saa 10 zabakiye Crystal Palace. iyi ni match yo gutsinda. match yo gutsinda ya Brighton bitewe nuko Brighton iminsi nayo iri gutakaza match. match yakayitsinda. Brighton ku rutonde iri ku mwanya wa rutonde dufite Brighton ya 7 na Crystal Palace 17, 24 ya Brighton ku 13. niyo mpamvu Brighton agakwiye gutsinda Crystal Palace. Brighton yagatsinze Crystal Palace ari no kwa Brighton. Crystal Palace ntabwo ijya yizerwa ni ikipe ihora itera ubwoba. twagiye ku isaha rero y'isaa 3. ku isaha y'isaa 3 Chelsea izaba yakiriye ikipe yitwa Brentford. iyi kipe yitwa Brentford ifite umutoza witwa Frank Thomas, ikaba ifite ku gasino ka The Bees. ni ukuvuga ngo The Bees ifite abataka babiri batakuramo igitego uko byagenda kose. Ryan Mbeumo, Iwan Wissa na Michel Dramsgaard. bakaza bari kwataka defense itajya ibasha kurinda umuzamu kuko buri gihe umuzamu agomba guhindukira. ni defense yacu. ariko nanone Chelsea ifite atake yatsinda igitego muri buri defense yose ya hano ku isi. ni ukuvuga ngo iyi match Chelsea izayitsinda, ariko ntabwo bizayorohera. amahirwe menshi wagura Yes yakunda, over zakunda, ndetse na win ya Chelsea byakunda. ni igikorwa ku match ya Chelsea. Chelsea iri ku mwanya wa 31, hanyuma Brentford The Bees iri ku mwanya wa 9 n'amanota 23 kabisa. twikomeza tujya ku isaha ya saa 3 na none saa 4 hari match ya saa 3 hari match ya Soton na Tottenham Hotspur. Yes, abatagatifu banyuma na Postecoglou utamenye ibyo atekereza. iyi match rero Postecoglou yaba afite abakinnyi batanu yagatsinze natayitsinda bazamwirukane. reka twigire rero kuri match of the day. ikipe ya Manchester City Etihad Stadium zabakiriye Manchester United. Ruben Amorim agaruka gustragoringa muri Premier League nanone. Manchester City iri ku mwanya wayo wa 4, ku mwanya wayo wa kane n'amanota 27, hanyuma Manchester United iri ku mwanya wa 13 n'amanota yayo 19 kabisa. Iburambye ameza haya. twibutse ko Ruben Amorim na Pep Guardiola ntabwo ari bwo bwa mbere bagiye guhura muri Nosos. ubushize Ruben Amorim yatambitse Guardiola ibitego 4 muri Aitoza Sporting muri Zirige. agiye kugaruka azanye na Manchester United bagiye Etihad kandi wa Manchester City.
Man City mu mikino 9 itsinzwemo 7, itsindamo 1, inganya 1. Man U nayo iruha gutsinda Victoria Prison. Man U yatsinze ejo Victoria Prison ibitego 2-1 nabyo ku bwa burembe. Ako Man U yo Man City yo yari yasengerewe na Juventus 2-0. Iyi match rero ugomba kubetinga n'amarangamutima, ukiyanaliza ukavuga uti Man City zabiri wabo, ariko Man City barashaje. Ni ya Yes ukajyayo ngayo washaka menshi ugashaka za win. Man City ifite abakinnyi bareje imyaka 34 kandi niyo bari gukoreshwa muri iki gihe, bari kugiraho hejuru y'umunota 60 babaye narishaje, bari gupfurwa ubwanwa n'umugara. Kera twaya tuvuga ngo abantu ngo babaye ibyatsi, ngo ari gukambakamba babaye imbaho, barimo barabibyatsi. Ni ukuvuga ngo ni Gundogan wa 34, De Bruyne 34, ari Walker 34 n'umuzamu wayo wa 31, 32 rwaye Kovacic ba 34. Mbese muri make City irashaje. Ni ibyo kintu iri kuzira. Iyi mitiri ya Man U Kamase rero yikamase yakora akazi. Hanyuma iyi juru izarangira ku munsi wa mbere aho ekipe ya FC Bournemouth izakira ikipe ya West Ham United. West Ham Bournemouth ikipe iri muri forme, West Ham ikipe utamenye ibyitekerezo uyu munsi iratsinda izigatsinda. Nyawe Matson rero tudatinze twahita tujya kuri Manchester United kugira ngo tujyaze umusaruro kabisa. Rero nkuko abivuze ari gushyukuka kugira ngo tugeze kuri topic y'umunsi wacu. Twateguye Manchester United umunsi tugiye kubuha umwanya rero yicare niyitereke ku igihugu rwose niye, hanyuma tubwire Man United cyo ziteye iki, ibibazo bya Man U bibahe bigahe. Bibutsa ko Man U iyi ni jurune yayo mvuzeho gatoya kuri Man U. Iyi Man U ifite ibikombe bigera muri 20 bya shampiyona, ikagira ibikombe 21 bya Community FA Cup, Community Shield, ikagira ibikombe 12 bya Carabao, Carabao, hanyuma ikagira shampiyona 20 uko nababwiye, ikaba ifite zirigi 3 na UEFA Europa League imwe. Iyo ni Man U niko yo, ariko ahigeze ubu ngubu noneho niyo gutera. Iyi Manchester United iyi sezo 2024 na 2025 ni sezo yayo y'138, ikaba ari sezo ya 33 shampiyona y'Ubwongereza yitwe English Premier League. Turimo dususuruka kabisa. Ikaba Manchester United ifite ibikombe 20 nk'uko Nyamatson yababwiye, ikaba iheruka igikombe muri sezo ya 2012 na 2013, ari na sezo ya nyuma ya Sir Alex Ferguson Chapman. Manchester United yatangiye ino sezo itozwa n'umutoza witwa Erik ten Hag, warangije akazi ke muri Man U ku itariki 28 z'ukwa 10 2024. Yirukanwe kabisa nabi cyane. Iza gusigaranwa n'umuntu twakwita interim coach ariwe bita Rudi van Nistelrooy, umusikire cyangwa se shusho, wahereye ku itariki 28 z'ukwezi kwa 10 ageza kuri 11 z'ukwa 11. Tuvuze ko we nta mukino n'umwe yatsinzwe, afite unbeaten record y'umutoza. Arangije asimburwa na Ruben Amorim watangiye akazi ku itariki 11 z'ukwa 11 2024, akaba ari ukiri kwitoza amaginganya. Bibutsa yuko yayifashe ku mwanya 13 n'ubwo iracyari kwa 13 urumva ko nta kintu cyahindutse. Manchester United ikaba iri ku mwanya wa 13 kuri level table ya Premier League, ikaba iri muri quarter final ya FA Cup, ikaba iri muri phase ya UEFA Europa League, ikaba abatop scorer bayo muri ino sezo Marcus Rashford afite ibitego 4 na Alejandro Garnacho ufite ibitego 8. Abafana benshi yaba yarakiriye mu rugo mu buzima bwayo ni muri ino sezo, mu buzima bwayo Man. Ibihumbi 73 n'abantu 829 nibo benshi bitabiriye Old Trafford. Abakeya ni 73 na 297 igere yakinye na Fulham. Yaramoro haje Brazil. Manchester United rero ikaba byagenze bite kugira ngo uwa directeur sportif wayo
bashatse cyane bamukuye muri Newcastle witwa Danny Ashworth yegure ku mirimo ye ayisigire interim wa directeur sportif witwa Jason Wilcox. Ni ukuvuga ngo mu kuzana umutoza Ruben Amorim, abayobozi bashakaga Ruben Amorim dore ko ari nabo bamuganirije, ariko we Danny Ashworth yashakaga ko bo bazana Graham Potter nk'umutoza umenyere gutoza abakinnyi batoya ndetse na Eddie Howe babanye mu kitaniye kandi Newcastle United. Tubutse ko Man U ku gihe cya Ferguson, tubutse ko Ferguson yageze muri Man U mu 1980 amara seze 6 nta gikombe cyane, ariko nyuma yaho yarabitwaye atwara Champions League niwe afashe Man U twavuga ko yashyize ku ikarita. Icyo gihe za Everton nizo zari zizwi na Newcastle na Liverpool. Icyo gihe yaratwikaga mw'abantu, Arsenal na icyo gihe yaratwikaga, ariko mu by'ukuri Man United kamere yabo yakinaga abadefenseri bane, abo hagati bane n'abataka babiri. Ndavyibuka nibyo bitaga 442 Diamond yacaga ibintu ikaze ari irani stoppable. Tubyibukiranye bya vuba aha yabaga ari Wayne Rooney uri kumwe na Van Nistelrooy, akaba ari Wayne Rooney uri kumwe na Berbatov, uri kumwe na Hernandez Chicharito, na Rooney ari kumwe na Van Persie yasizwe ariko gutwara igikombe. Ariko uyu mutoza Ruben Amorim we atoza batatu batanu babiri. Ni ukuvuga ngo mu bakinnyi Man U ifite ubu nonaha, nta mukinnyi wigeze ukina batatu keretse nuza Victor Nelson Lendo ku gihe cya Mourinho. Agiye muri yo negeze gutwandaraza kina kuri Paxeri batatu. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ikintu Man iri kuzira muri iki gihe si uko itagura abakinnyi. Oya, Man iri mu makipe amaze gushora amafaranga menshi ku isoko ry'abakinnyi kuva 2010 kugeza 2024. Abatoza Man yarirukanye yabaye umuco wa Chelsea muri gukura kuriye hose wageze ni. Ariko uribuka cyagere Arsenal irwaje yari bito umuco wo kurwaza abakinnyi mu bitaro byabura abakinnyi, bigenda biyimuka bijya muri Chelsea bijya muri Man U, ubu biri muri City na Liverpool yavuyeho. Ubu ni ukuvuga ngo ni City ya ndwara yo kwirukana abatoza none ubu ngubu igeze muri Man U. Ubwo ikintu twashaka kubabwira ni uko ikibazo Man ifite ni ama-era, guhindura ibishya, generation yararangiye. Ni ukuvuga ngo Man ikintu yakora ni uko yashyira umutoza akaza kubaka ibintu bye akabitangira kugeza birangiye. Ubwo rero kuva kwa Man United kwa Danny Ashworth twababwiye ko hasigayemo Jason Wilcox niwe ugiye kwakitinga nka interim technical na sportive director, nuko mu byose zabifatanya igihe bari gushaka kuzasimbura Danny Ashworth. Danny Ashworth tubutse ko inkuru ziri kumujyana muri Arsenal, ziri kumujyana muri Everton, ariko mu by'ukuri Arsenal impamvu bari kumurinkinga na Danny Ashworth nuko Arsenal ikeneye technical na sportive director, ari kuvuga n'uwari ya Sociedad ndetse n'uwa Paris Saint-Germain. Ariko mu by'ukuri Man ikintu ikwiye gukora, ikwiye gukora icyo bita trust process. Muko Arsenal yabonye bimaze kwanga neza byanze, bakavuga ati reka tuzane umutoza tumuhaye tumuterekari anajya tumusaba najya tumubaza, ahasigaye twe cyo turakora gusa turamushakira ibyo dusaba, tugura abakinnyi imiba b'ibifungo umugani wa Wenga, udukinnyi twose ducaracara dufite impano bahuruje muri Man. Aba niyo kipe turi kubona irimo irajya kuri on top ishaka gucalenginga gitwara igikombe nubwo biri kwanga. Nibyo iyi Chelsea nayo yakoze, bagura abakinnyi mwiruka, bagura abakinnyi ba miliyari no muri Afrika, muri Aziya, muri Amerika hose. Chelsea umukinnyi ufite impano yaramuguze, usibye ko agiye kuza kugura mu Rwanda no ushobora gusanga no muri academy ari umunyarwanda. Ubwo ni ukuvuga ngo Manchester United ikwiye gukora trust process, bakaba umwanya akubaka ibintu bye, yamara kubaka ibintu bye neza kandi nanone bakiyakira bakamenya ko ibiragano ama-era agenda ahinduka. Liverpool yamaze imyaka 30 idatwara shampiyona ariko itwara Champions League. Bivuze ngo umwana wavutse Liverpool iheruka igikombe yarakuze arashaka atera indara byara ataratwara igikombe. N'ubu umwana wavutse Arsenal ifite igikombe arashaje agiye kugira A0 Arsenal ataratwara igikombe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo abafana ba Man n'ibiyakire baho umutoza n'abayobozi bayo, ni ukuvuga ngo niba bari bukuzana Sheikh Jassim Tillman n'umundi
biyakire bubake ibyabo, Imana izageraho ngaho yongere ijye kuri top. Iki nicyo twavuga rero, twari twateguye kuri Manchester United. Turabashimiye cyane, nanjye nishimiye kuba nabanye namwe, nanarije neza. Imana ikomeze idutize ubugingo nyawe Marson. Yawana, thank you kabisa ku bintu byinshi atubwiye amakuru menshi. Mbibutsa yuko ntabwo nagende nabwiye breaking news ikiganiro cy'ubutaha friends. Ni ukuvuga ngo tuzagaruka kuri City ifite ibibazo byinshi, Arsenal, Chelsea ivuye he ko yari yarananiranye, Liverpool nayo iri kugenda isa nayo iri gusubira inyuma, Liverpool iri kuri peak. Tuzayigaruka tuyiganireho. Rero ndabashimiye, mwibuke gukora subscribe kuri Desk TV ndetse mukore like na comment ndetse munabisharinge bigere ku bandi, kandi utarakora subscribe WhatsApp kabisa. Genda bashimiye, yari nyawe Brooklyn the Madison kabisa kuri Mike hano. Ndabashimiye cyane, ciao ndabakunda cyane.